guys, good morning. Tago sila Promi. Aduh, nag-box Promi dari. Ha? Hala. Ngadyo ko danhi. Hato, hala. Ano may mga dalya? Lato wait for me, no. Don't touch the wire. Don't touch the wire. Sa. Hala. Ang lambi agad sa mga dalya ni Promi. Hala. Makalipay diri buwak sa kabuntagon. Pagkita ka nagharang buwak, oh, kat. You see? Wow, so nice. Ano pa yung bata lang banda mag-walking ko Rumi? Isang ina natug pa. What is the color, Dalton? What happened on this? What is the color of the flower? You see? This one, what is the color? No, nice flower stuck. Dalton, what's the color? What tree is that? That's not tree. That's a bougainvillea flower. It's a bunga tree. Bougainvillea. Bunga tree. Bougainvillea di ay Bougainvillea flower siguro. Siguro na bagjang. What is bagjang ni? Hi guys. Hi guys. Hi guys. Hi guys. We go to the bagjang. Hi guys. That's in the backyard. Open the gate. Close the gate. We get to open. Close the gate. Mag-walking na, alas 5 pa. Sipok ba? Alas 5 pa sa buntag. Puntag. Huy, Hindi puntag. Gary rock. sadyo pa. Sapo pa. Nag-early walking man ka. Hindi rocky na. Ginoo Now ko. what happened at coconut? The coconut is wa na, die. Patay na. Coconut sana. Ari may sisang atuanan. Hala. Daddy's house. Where's the bagjang? There. There? Okay. Come on. Come on. Find the background is so dead. You see that? Talk to the guys. Hi guys. Hi guys. It's a coconut. Hi guys. It's a coconut. You can't go down the side. It's dirty. I said, where's the dog? Parang jacket ko kitugnaw. Grasses. So many grasses. In the big ground. In the small one. In the small one. In the small one. It's a small grass. Hala, where's the bagjang? And now it's only coconuts. Where's the bagjang? Here's dead. Yeah. Look out for me. Basa pun. No. Basa ang juta. Oh no, what's happening? Coconut. What's happening to coconut? What happened to Mama Coconut? Where's the mama coconut? What happened to Mama Coconut? Mama coconut will going down. Oh no. Coconut. Coconut. Look, mouse eat the coconut. See? The mouse? No, mouse eat the coconut. Where's the mouse? And this mouse hiding in the grass. This coconut is stuck in the dead. Where? What? It's dead. What happened to Hagonoy? Hagonoy. Hagonoy. The seagull's peak. This is Hagonoy. Where is the big bagjang? This big bagan. Broken. The Broken. bagan stuck over too. Broken kay tigbas man No, giputod. what happened to coconut? Hala. Wow, so many coconut. No. Wala bagjang. Look at that, Dalton. There's so many bangkaw. There's so many bangkaw tree. Look at. Bangkaw tree. At the back. See? A big bangkaw.
Bangkaw tree. Bangkaw. Only bangkaw. The other one also. Look at. There. Also a big bangkaw. Bangkaw. Na bangkaw? You see the bangkaw? In the bangkaw. This is a It's a coconut. Is you see the coconut? Is in the coconut? yeah. Hala, let's go na. Let's go back na. Water. Nah, go back na guys. It's another road. Ato ko rin the road. Magi. Hala katon. Sa may bangkaw. What? May bangkaw. This place is so many bangkaw. You see? You tell nanay. The You tell. Huh? The Yeah. big bangkaw? Oh, there. 1, 2. And also there. That's a big bangkaw in forest. There. Yeah. There na. There's so many bangkaw. No bagjang. The bangkaw. The bangkaw. It's a may bangkaw. Count the bangkaw. The mouse eat the coconut. Huh? See? The mouse bite the coconut. The coconut run. May batasan nila yung mga ilaga dyan. A daddy coconut. Tugtog na nagkasad room. Mama, getting that daddy coconut. Where? What happened to daddy coconut? Dari coconut going down. Parang naman siya mo tumba. Daddy coconut. The wind do- is breaking. What's that? Bagjang. What's that in that coconut? Where? Is the grass in the coconut? So many grass. Grass. So many grass. So many grass. Is the grass is so wet? See, Hala. Tapin. let me hold the baby coconut. Di pa akan mas ilaga gihapon. Ha? See? Huy. Dirty. Hold my reason. Hold hand. It's Donati's house. Where? Donati's house. Ato ko nung mislayang agyanan. Take me home, country road, to the place where I belong, West Virginia. There's a rice. Asawa ka pa dong? And the tree's going down. See? Hala, what happened to the tree? Tree's going down. Ha? Tree's going down. Flower. The mud. The mud. Lapok pan. What flower is this? That's all the flowers. Otot? No, otot. The Let's water. go swimming. No. Swim, Dalton. No, the water's dirty. Let's go swim. Swim. The water in the water. Ready, go swim. No. That's a swimming pool. It's not the pool. Ilagay ko na sa swimming pool. No, dirty. Dirty. Mama! Mama, are you walking that? It's the water. Wow, so many flower. Utot. Look at. Is that the flower? Ha? Agizang utot flower. Baho. That big sunflower. That big Sa mata. Wow. Sa mata.
Otot flower. Let's go na. Let's go back na. Na. Hala. There's a big pig. Look at. Mommy pig. So big. Look at there. So big. It's a very big. Very big pig. You see? There. Look at. Look at. Look at the barn. Hi, pig. Oh, Hi, pig. very big. You see the pig? Hi, pig. Let's go. The big pig. Mommy pig. Huh? Ang kaming pig. Sa. Hindi nga ang magsiko. Sit in the ground. Sa ato dek kugaw. Stand up. Kabarag-barag. Mo ag-agi margis mga hadi lagi nga hait. What's your phone? Hay man buwak ka ng lain naman dang buwak ni ugutan nun. Naman na kay kita ng mga konsinta. Kusinta na makaon ng kusinta. Buwan ka? Ha? Makaon ng kusinta. Di, konsinta na. Kusinta. Ha? Konsinta ba ka rin ba niya? Kani ba? Violet? Konsinta. Mahal na lang yung i-display ito sa daudang. Kani mga buwak ka. Naman lagi automatic na dagka na kaadyo. Di sa man na magkakawat. Ha? Hey! Hey! That's mine. That's the one. One stop. Lepag sa kabata, ipalingot na humarag sa sadaw. 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 Wow, so many flower. Sadaw. Tabag-tabag na po na sa garden. What tree is that? Tree. That's a flower. Tree, isang itawag dang. According to me, it's a flower tree. It's a flower like a tree. Yeah, it's like a Tree, isang itawag dang. a tree kuno kay dako. What the mango? Like the Minggo. No, minggo tree. Na nabagli naman eh. Hala. Mango. Guys, ano na mango so big now? Karing mang, andohan naman na kay Dalia dang. Di na nga bawag na. Tree. Daghan na lagi kay hamang di pang one. Hamang di pang balhin. Ning liberage na, ning liberage. Apo na kung gipanan nito. Ibutang na dagang sidlanan. Ano man? Kana, kaya hindi siya mabawag. Da, adaghan ang bungan bilya. Mga dyan akong bungan bilya na itong arang kapino ag buwak. Papa. Nakalimot ko. Hala, may lagre pagkapurmahadang. Nalihingi, nanganas siya sa. Kakita mo ko sa Facebook na nauso na paniingan ng bungan bilya. Wa man ni nauso. Uso naman sa didaan. Ha? Wa man ni na uso. Uso na sa didaan. Nara din na tao. Wa man ni nawa ni idang uso. Tao na raman ni. Wala man mananaw. Dala ako lagi dyan putik dahon na sa gula naman eh. Utir ko asag utir be. Ha? Ha. Kuasa kay spray. Halaka mo ni uod nga mahimo na siyang alibang bangdang. Alam mo ni balis na in. Ada patsa. Di man ni siya maka kuan. Alam mo maakri. Dikay ni ut-ut na ni siya. Ha? Mo naging natungahing mo siyang alibang bang. Ato ibutang sang buwak na hurot lagang buwak na naupang na. Katang ni ato kus karay ados na iya kaligman magang kamot. Asa man ibutang ni? Ato bayabas. Ajo, bihabas niya. Wanto dito bihabas niya. Bisaya. Ya, siguro nga. Ares limoncito. Dalton. Dalton lo ka, Dalton. Di mo ko nipat din ka mahimo ng kuan.
Ha? Ang bunga na? Kakaanak ka? Kasi hindi mo pa pagbunga. Aw. Hala. Madala magpupadagin na agad, ikinitog man. Sana isa. Nata ka spray na ang lanit. Spray lanit ba? Akaroon na nga bisaya kay daghang nagibunga. Saya man, lahat man ang saya. Kada pa ka pa ng biyabasa? Naman na ginabagli, sayang na nabagli. Imo nang buong undang kana, imo na nasakop. Binabungan, hindi nga kabunga. Halang gipuy na maglansija nga daghana. Dito lugat. Ah. Dito lugat. Ah. Flower mo eh. See, this one is the rock. What's in the rock? What's the one in the rock? Bisita dia. Anak ka, lulis. Ayo lagi kadagan, mau bitaw na. Please. Pasok din ka sa dalan. Eh, hampuong malagayor. Ikay ko ng brigada. Sa? Ano? Kasama yung brigadahan. Along lagi. Mura nagigikas Amerika. It's like a house. Among lapas. Ibingon. Kasama yung gibuhat. Naglampas na niligo. Among nga sa. Arka pulis malagayor. Alam mo sa gibuhat. Mo tapos mayo kay ara puti ah. Kita gani nga pagtung ta. Ang liling mo nga. Anda mo gani may buwak. Grabe pagkawas. Nangyubag naman. Mas lagi gani kinaabot na ka kan. Bidaan ta kan mo. Magisaan ka. Bidaan ta ka. Daw ka din mo muli. Wala sa ka mag-eskwela ka? Haman. Dare? Nakabili mo nun. Terus mayor. Kapolis. Kalata ng brigada ta. Maputi na. Basta na may extra puti na. Tubuan. Sabi, bata. Daton, I will stay here in the house. No. You need to go now. Bye, Daton. Guys. Alright. Bye. Ah, let's go. Oh, let's go, let's go. Ilap na na ah. Ato masimis ko ang purami, garden. Ta, isang garden, dengan ang buwak. Ina luag-luag ide kay rabang kuan dagko nga sanga. Pagamato ni kagabi, hila ka. Papaak sa ng tigbin. Agibali lang sa Ha? Ibalhin. Tay mga dalya na makad. Ano sa ilang pet at musod pa tuloy. Musod pa lagi. Okay na ni? Guys, guys, bye. Where are we going? Mommy! Nanay! Ah, yes. Be careful, guys. We're gonna fall down the floor. Nagiluhan na lang. Guys, bye-bye guys. Guys! Guys, come on. Guys! Come on guys. Nanay! Yes. Nanay! Mama, right! The car! Where are we going? Namariti po, mga ako na Dalton. Where? Huwag mama sin! Where are you going? The mama right! Yes, Mama will ride. Where are we going? Going to the By flower! Mama, by Hulak ka? by flower na Diba? Bye. No! Bye. Bye guys. by flower. Let's go. Mama, right in the box! Mama, right in the box! Here! Yung abot Miss Pilar Dam. Ah, Pilar? Ano ni? Ubay di ay. Kapayas daw. Kapayas dam din sa ubay. Na.
He's in the water. Daton. Kaput. Nakaabot. Yan na nakaabot. Nakaabot mi guys. Don't walk. Don't walk, baby. Don't what? David. What's Ah! in the beach? Beach. Di ba na beach? It's ocean. Ocean. Di ba na ocean? Lake. It's a big lake. It's a big lake. there's a It's a big lake in Capayes Dam. come on, baby. Come on, baby. Come on, baby. Take a picture. Dara mo makakita og karang nay mga bougainvillea sa ubay nga nagilumbay sa kalsada. Diho tanaw no. Sabay na. Ha? Tarang pusbay ng libot. Dito sa school mas. Ang ilibot di ay. Ang libot pod. Yeah, wow, so yummy. No, Cake, no, chocolate cake. no. It's not the cake. Sa kono? Dani man itong namatay sa una. Ano lagi? Daga naman namatay rin eh. Wow, so yummy. There's also a big cake. No, the cake. It's not the cake. That's a food. This is it. The baby's far away. Baby's We'll ride the horse ta. At the horse, sakay. 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 Sakay sa kabajo. Okay. Sakay horse. No, we're in the horse. You want to sakay the horse? Ano ni bakala? Pagkisungag tingnan nila tada bali sa sungay no. Eating. Stop eating cow. That's the food. That's their food. Bakit ano niyo di ka na sungagon se. Ore na pura nila. Mama cow. Ato ra ko nila buwa. Se. Say. Say, say, say. Say, say, say. Say, Say. say, say. Do. Do. Hala. Uy gidaw ko. Alipin mo tin. Di takatos ko ano. Unahan. No, cow, run. Kaya naman. Cow, run. Adi mo naman labot buwan ako mayor. O matay buno buna. Sit, sit. Cow will run. Go, go me. Go away. Go away, cow. Go away, cow. Lala daw pag tulinan. Bakit ba? Ano man? Ala, masukay kontak sa kayo. Sakay. Sa iragan ta, pagpapicture man. Puro mo lang magdiba. Diba yan. Daton. Mosquito. Mosquito? Your nanay? Your nanay is what? What doing? What doing? What doing? Kung ang nag-grammar. Mom, and the mom is far away. Siguro? And the mom is far away. What? Daban. Mom, far away. Mom? Your mom? Mom, where are you? Mom di ay. Uncle. What? Tita, go pee. What? Yuck. Yuck! Tita, go pee. Kinsa mga dagbuwak diha. Kaya daghan dahil ka. Di agi mo rang ihatag. Oo. Kasi klasiko color. Ang manang negosyo mapurbe. Perfect ma. Bankrupt ko na nang may kag mga dumukuha. Negosyo. Daghan na ka sa klase color. Dada pagdigi ka sa Amerika. Kare sa kuan, milyon. Na. Kaya ito sa mos kabukan may panghatag ni Puram. Sa ito kong mga followers. Diapo rin kuan ni karang may dalya ni. Katamahalin ng dali. Ihatag kali ay. Dalya ni ipanghatag ko no pa rin Puram yung managhana. Di na. Wala ko negosyo ra ni mabangkrap na ko kay mo ra man ipanghatag. Dala po yung mga kuan. Karang may bougainvillea lain-lain color. May puwa, may pink. Ha, mga bougainvillea lain-lain color.
Kari ang bit-bit ang sa uli na. Pagtanom. May dagang sidling diha o may dagang sanga. Tulog ka buok. May tulog ka buok-buok na. Makalingaw may magtanong-tarang buwak ri ay. Mao pa din kabuangan sa una. Jawaan mo ko na buang na uli anak ko. Ano ko magtarang buwak. Nandiyan karon, tanong na tugot ro. Ya. Naulian natin. Naulian na. Na. Mani matatambos buah niyo man na buwak. Nga ni ganahan ng color. Purple. Pagtanom diha kay tagaan ka lang eh. Ikuan. Sensing. Bagay po sa hapon. Asa na nga ni nga violet ag color. Pugpuwa na kay puwa nga ni. Gusto kat? Uy, tagat. Yang sila kat? Yang sila kat? Yung pag sudah salida, nagugwag. Ibayutan mo gaton. Guwang nag peanut butter fruit ni Florami. Aring ko aring sa kabulig dang. Sa pipi foot. Dang. Man. Mama. Hoy. Aring ko aring sa kabulig kay hinog na. Hinog na. Pagtanom mo gimo. To may tinanom sa bayan sa o man hinog. Ako mo harvest. Kaya pa nag-harvest may first time pa. Lagi pa hinog. Batasan. Pipil. Ako sara. Ano lang Dito. nag-harvest ha? Pipil. Na ko tinanong man sa wa pa na hinog. Kaya ano man magkaas langgam. Naraghan. Peanut butter fruit. Nakatilaw na ba mo gingani? Murang pa rin si Zakuan. Peanut butter fruit. Huwag mong takam-tamon. Stop. Put the piston in the stop. Muhilang man. What do you want? Karang ko lang other color. Put in the top. Put in the top. Laton? Don't take it. Ay nako, maligay pangita di ay. Thank you. Yan, ganyan mag-apilit. Parang rin ang buwan ng parcel. Dahil mo namin, libre na. Apilit ko. Parang nandubog sa amin.